sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya
Tes. Tes, tes. Salam. Selamat hari Minggu Mahubata. Selamat beribadah. Sonai hama hasaman nami naon dope ongga mengikuti ibadah i gereja untene. Sonai hama orang tua nami na beribadah di rumah via YouTube live streaming. Isi sehan nami na siam selamat hari Minggu, selamat beribadah Mahubata haganupan. Model kebaktianta ibarat kami sadaron membani model D, Delta. Terpuji ma Tuhan, si mada guluhta, na tetap parmudu-mudu. Janah na mambere na perlu bata. Bani haganupan na masa, na idopakon hita. Tetap do ijalu hita panromotion na humbani Tuhan in. Imasuki hita maminggu na paunomhon doktrinitas. Dengan topik mingguan, Tuhan makaholongi janah paluahkon bangsani. Tema kegiatan KKPS tahun 2022, hasadaon pakon pangidangion, namar buah. Subtema, mengarahkon kuroin, mengikut marsitukolan, pakon marsipatuguhon, apa marsipardiatean mendopakon parutolan nigoluh. Paimai pukah kita kebaktianta, sonari bere hanami ma panorang saat teduh. Amen. Kriap mahita jongjong. Mendoding hita humbani haleluya nomor 456 Betsada 2 pakoni tolu. Tuhan naik batata, haganu
Ibagas goran ni ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sitop palangit pakon tanohon, amen. Ase marparlaho na talup na siyam bani Tuhan in, gabe harosuh tumang bani, marbuah bani sagala horja nama dear, anjaha martambah bani na siyam panandayon pasal na ibata. Puji hita na ibatata, puji hita anak nen. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, terima kasih mabamu, nadop mangondoskon haluahon huban nami marhite Yesus Kristus anakmuin. Tonduimu na pasing inma na tongtong mangurasi uhur pikiran apa hadiron nami, ase talup janah maringgas ni uhur hanami pasaut kon horja nama dear, songon na iharosuh kon uhurmu. Roh maham hutungah-tungah ni hasadon namion, ase lambin iahap kon hanami malas ni uhur, apa dame nahun bamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan na poluah kon hanami, jalo hama tonggo elek-elek namion. Amin. Sol paguluhon ni ganup jolmain, sol pasonangon ni ge parjahatin. Mandoding hita humbani haleluya nomor 236, bait sada pakon ni 2, bait paduahon holi riap hita jongjong. Martonggo mahita, sopoton hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop nyuhur hubani jolma pardosa. Doma iberion ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma, manaron hahirion pakon hadoyukon. Palama tetar silang laho makokop hanami, anjaha mulak menggolu. Naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatilang ihapkon hanami bagal ni pakokop muin benami. Janah gatiseng ihargahon hanami in bani goluh nami.
haganupan inma pakorhon ni gijang ni uhur, hapung jana hurang ni pangarusyon nami. Onpe na rohma hanami hubamu masopot kondosa nami. Say palumbang hama uhurmu, sasap hama dosa nami. Pargogoi hama hanami laho menangihon hatamu. Ase lambin ididah, ia hapkon janah iarusi hanami nadop ihop kop hamdo hanami. Ajari hama hanami, ase iboto hanami martarima kasih, maritehon ni uhur, hata apa pambahenan nami. Jalo hama tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Tangar hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhitei darohni. Aima hasasapon ni pelanggaron, duni habayakon ni idop ni uhurni. Na unjah binirehonon ni bata ibagas hapenta. Ibagas holong ni naibata. Domma isasap haganup dosata. Halaniai pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Tapi hubotoh janah persaya bani gogoh ni pakon kuasani. Ai iparorot dotong guluhku bai aganu parujungan in. Mandoding hita humbani haleluya nomor 352 bait sada pakon ni 2. Tangar hitama hatani naibata, natar surat bani Kolose 2 ayat 6 dasku bani 10 sia. Aipe songon panjalona siam bani Kristus Yesus Tuhan in, sonai mamar perlahona siam ibagas ia. Marurat anjaha ipaulu uli ibagas ia, jonam marhapor sayaon, songon nadop niajarhon bani nasiam, anjaha lambin martarima kasih. Jaga manasiam, ase ulang adong halak na mangago nasiam marhite hapentaron dunia, apa sipa oto-oto na lumei, na maronjolan bani tonah-tonah ni jolma,
bani kuasa ni unsur-unsur duniaon, seng bani Kristus. Ai ibagas ia do marianan haganup hagogok, ni hanabataon mararupahon akula. Anjaha ibagas ia do gabegok na siyam, ia do kopala ni segala pemerintahan apa kuasa. Lanjar ibagas ia do na siyam tarsunat, sedo binahen ni tangan, aima menanggalhon daging perdosaon, marhite persunaton na ibagas Kristus. Ai tertanam do na siyam rapakon si ibagas pandidion in, anjaha ibagas aido homan na siyam ipapuho rapakon si, marhite haporsayaon bani hagogohon ni naibata, napapuhohon si humbani hamatean. Asena siyam, namate hinan ibagas palanggaron apa ibagas daging naso tarsunat in, rapakon si dona siyam ipapuho, dop isasap segala palanggaron ta. Marhite na isasap surat utang dopak hita, aima paraturan na mangimbang hita, anjaha ipadaw doai hun tongah-tongah ta, ipakuhon bani silang ai. Irampas do senjata humbani si parkuasa apa si pargogo, talardo ipatontonkon si dia, marhamonangan do ia dopak si dia. Aipe, ulang ma ihumi halak na siam halani si panganon, apa si inumon barang halani pesta, barang poltak ni bulan, barang halani ari sabat pe. Halinoh ni nasihol roh aidoin, tapi Kristus do anggo badanni. Ulang mara nasyam rampason pasal upah hamonangan nasyam marhiti halak. Nama karusukon pernalangon diri apa persembahon bani malaikat. Na mengusagahkon banina nididahni ibagas alatan ni tondi ni. Napabagal-bagal diri lang maralasan marhiti pikiran perdagingon. Tapi lang tetap marsijoloman bani uluin, aima nama sarihon akulain, anjaha padumuhon marhite urat-urat apa ring-ring, gabi marbagal do muhubani ranggian ni naibata. Amin. Martuah do nama nangar hatani naibata, anjaha nama rimbagas kosi. Horjahon bujur hatani ganup, say monang jojor bainon ni ganup. Mandoding hita humbani haleluya nomor 145, bait sada tolu pakoni opat, bait papatkon holi riap hita jongjong. Tuhan
saksion hitama hata porsayon tain, songon na sinaksioni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Ahu porsaya bani nebata bapa, pargogo na sutarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sadain, Indo Tuhan ta, na tinubuhkon ni si Maria sangga nape haliapan, arhite tondui na pasi, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, matei anjahai tanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani are patuluhon, naik ke surga, anja hundul siamun ni nebata bapa, para gogo na sutarimbangin, unjai ma iya mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au porsaya bani tundui na pasi, bani kuria pasadaan na pasi, pasaran ni segala nama pasi, bani asapan di dosa, bani parpohon yakula, pakon bani hagluan na sadoka hiduka. Amin. Ingat ma Yesus na paliharham, jolom gomos intong tong. Mandoding kita humbani haleluya nomor 350 aluh, bait sada pakoni tolu. Sonari berehanami panorang hubani hita ise nalaho bersaksi. Berehanami panorang harani model liturgi kita, model liturgi D. Ibere panorang hubata nalaho bersaksi hubani hita bapa nasyam inang nama poso boy berehanami panorang. Ya malasur. Jadi nasongon tugah-tugah halani model ibadah ta, model ibadah nabar model D, anggodong model D khusus, anggodong acara khusus, ibere do bata nasihol bersaksi hubani jemaat. Jadi bani hari-hari naloroh, anggo model liturgi ta model D, asibui persapon kita tene nasongon kesaksian ta. Jadi matugah-tugah hubata, mandoding kita humbani haleluya nomor 430 siah. Bait sada pakoni 2. Tong tong na ibaga
Salam bayi batah ganup. Penegasan warta jemaat Ibatu Sedarion Minggu tanggal 24 Juli 2022. Nah perlu bani seksi sekolah minggu. Persikolah mingguan nyombata sekolah minggu doma offline i gereja tahun jadi hubat orang tua ase tetap ipengat hita si dea berangkat tahun hita dengan menggunakan masker teneh jadi saya jaga hita hubani naborit sunarion. Nah berikut nih hubani nama poso makrab nama poso gefesilitan ya dongkon bani hari Kamis sampai Minggu 25 Agustus 2022 yanan Efrata Retreat and Camping Hill Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Acara ibadah sharing outbound wisata Marsombu Sihol Pakon GKPS Semarang. Biaya pendaftaran ini hubani nyombah nadop horja biaya ini 550.000, hubani nyombah nalape horja pelajar atau mahasiswa 350.000. Jadi hubani nasiam nama poso ase mendaftar mah hubani panitia keikut sertaan untuk mendihuti makrab nama poso. Nah berikut nih ibadah Youth Ministry Naposo GKPS District itu ya dongkon bani hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 waktu pukul 10 WIB Marianan i GKPS Depok. Jadi hubani nasiam nyombah aseboy mendihuti acara Youth Ministry. Nah berikut nih hubani pemuda, hubani nasiam pemuda namar kebaktian i GKPS Cilitan tapi lape terdaftar sebagai anggota, boy mendaftar melalui sekretaris jemaat atau wakil sekretaris nama poso. Janai pengathanami untuk database GKPS, jadi anggurum terdaftar lape dong surat pindah, ase segera menyusul ijaloma surat pindahan huta teneh. Jadi sudah double keanggotaan i GKPS. Nah berikut nih hubani seksi inang. PA Seksi Inang ilaksanahon bani hari Rabu tanggal 27 Juli 2002. Panorang nih ibukah mukul 10 pitu sampai 10 WIB. Jadi ibain secara Zoom. Jadi hubain nasiam inang aseman dihuti PA Seksi Inang. Hubani Seksi Bapa PA Seksi Bapa ya dongkon bani hari Selasa tanggal 26 Juli. Ibukah pukul 10 siah WIB. Jadi hubata Bapak asyroh mahita hubani PA Bapak nedongkon secara Zoom. Nah berikut nih undangan keikutsertaan turnamen Barescil Open 2022. Jadi domu hubani rencana program kerja Bapak GKPS Resort Cilitan tahun 2022 siola dongkon do kegiatan turnamen Barescil Open 2022 dengan event pertandingan bulu tangkis pakon catur. Ai manasihol ilaksanahon bani. Tanggal 10 tolu pakon tanggal 20 Agustus 2022. Ibukah pukul siah sampai 5 WIB. Yanan Gor PKP Ciracas Jakarta Timur. Ase hubani anggota nasihol mengikuti pertandingan ase riapma hari Sabtu Rohu Gor Makassar. Nah berikut nih bimbel humbani Pokja. Jadi doma ibuka pendaftaran untuk bimbel untuk nyombahta bimbingan belajar untuk kelas 6, kelas 9 nedongkon Pokja. Boy hubungi Bapak Situa Rayaman Saragih. Jadi yang nyombahta nasihol mandihuti bimbel nedongkon igerja ton ase mendaftar mah hubani Situa Rayaman Saragih. Nah berikut nih pindah kuria. Mulai sadarion langit tongon be jadi anggota di kurion aima Bapak Patara Gomo Inang Dr. Reni Damayanti Banjarnahor pakon nyombah Natael Kezia Talumbanua Agata Natania Josephine Talumbanua pakon saudara Hendra Banjarnahor sidea pindah ku kuria GKI Kuitang. Nah berikut nih
anggota baru. Mulai sedarion terdaftar menjadi anggota baru Ikuriaon. Aima sada nama poso. Ehud John Wilson Sijabat. Alamat ni Jalan Penegak Gang 4, Matraman, Jakarta Timur. Asal ni hun jemaat GKPS Gloria, Tangga Batu, Aranggaol. Jadi hubani nasiam atau pena poso nami ase jongjong ma i tempat ase tanda kuria. Ya, jadi hubani nasiam pengurus nama poso ang godong na baru terdaftar ase isuruh merminggu tene. Ya. Nah, berikut nih pertongguan pangapohon kuria. Sihol yadong kondo pertongguan pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Situa Marudut Ari Tonang. Aiman nasio ilaksanahon bani hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 panorang pukul 10.30 siluk dop kebaktian siang yanan ruang sekolah minggu lantai sada GKPS Cilitan. Nah, berikut nih Bapak Inang Sihol Yadong Kondo Pandidona Pasing bani tanggal 7 Agustus 2022. Jadi hubani siam orang tua nasihol padidihon ase boma mendaftar janah marguru bani tanggal 31 Juli. Janah hon mohoma tugas-tugas hubani siam pokja pastoral ase mengadongkon pembinaan. Nah, berikut nih song nai boto hita bulan aima bulan anak nasional. Sadalan hujai iben hita do kepedulian hubani nyombahta marhitei membere buku sekolah hubani sidia. Jadi hubata domai umuh kenami anggodongi rumah ta buku-buku nalang terpakai be bomai buan hugereja janah berbagi kepada jemaat yang membutuhkan. Janah domba terkumpul piga-piga buku i lantai sada. Jadi holi iben hanami atas meja, siapa yang butuh bisa diambil. Jadi lang pala idata, isina butuh torih kita sesuai dengan kebutuhan yang bata, asal langsung maibuat kita. Janah ibu KDP kemungkinan untuk minggu-minggu depan anggodong buku nai rumah, asibon kita mah ku gereja. Nah, berikut nih bani bulan Agustus ibu kahita mah pendaftaran marguru malua. Jadi hubatan orang tua anggodong nyembahta nasihol marguru malua ase mendaftar mulai bulan Agustus. Syarat nih umur 15 tahun. Janah doma baptis. Jadi yang godong ase boima mendaftar melalui sekretaris jemaat. Aima penegasan warta ibata sedarion. Terima kasih mahu wata martong kometa. Tuhan nebata panami, terima kasih Tuhan subah nami hubamu. Halani ramoti ham dopi hanami Tuhan. Iring-iring tugu-tugu ham hanami Tuhan, boy riap hanami markebaktian. I rumah mohon sedarion. Tuhan nebata panami, domai tangar hanami Tuhan. Ting-ting namasa, pakon nasihol masa ikuriamu GKPS Cilitan. Tuhan nai batawa panami yang dos kokanai maganup Tuhan. Bani rencana-rencana nasiol ilaksanahon aima peasek si Bapa, peasek si Inang. Sonai ho manawa po sonami Tuhan. Sonai ho masih kula minggu. Haganup Tuhan iyon dos konami hubamu urupi ham hanami Tuhan para gowihan hanami makorjahon korjain haganup. Yakin persaido hanami Tuhan. I hasomani hamdo hanami lama korjahon haganup program nadop i rencana hokanami ibagas minggon. Tuhan nebatawa panami sunai homa Tuhan hubani program nadop i horjahon nami bani minggu-minggu sebelum ni. Terima kasih Tuhan hubani hasomanimu huban nami boy horjahon nami in merdalan ibagas nadiar. Tuhan nebatawa panami tuk kenai Tuhan nami siul menangar hatamu. Parguiham hanami Tuhan urupiham hanami aseboh hanami mengerti Tuhan ahamatongon nasihol i padas pendeta nami pendeta Wilmar Girsang. Umatongku nami Tuhan bas kenai marhite korena mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pai mai tangar hita ambilan manebuan honi Bapak Pendeta Wilmar Girsang. Pasir hita hadirionta pakon pikiranta. Manduding hita humbani haleluya nomor 340 tolu. Bitsada 2 tolu pakoni 4. Martonggo mahita, dameni nebata na mengatasi segala hauhuron, inman na meramotkon uhur apa pikiran na siam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Salom mabata haganupan? Horas ma? Horas mabata haganupan? Ya. Na perlu besok na kurang semangat hutangar. Padua hondoma semangat. Semangat matongon hita haganupan. Jalo hita mahatan ini bata, ambilan bata bani minggu seharion, namar goran minggu paunom hon, dok minggu trinitatis. Hatani Tuhan natar surak bani Hosea sada ayat 2 dasku bani ayat 10. Bahasa hita mariap. Masih balos-balosan dan sponsoria. Hanami membahasa ayat 2, iuruti kuriain, nasiam kuria ayat 3, naima hita margatihan dasku bani ayat 6, papuri ayat 10. Pukah kita membahasa hatan ini bata. Judul ni, parumah tanggaun ni si Hosea,
apa goran ni anak ni laho patidak kon uhur ni nebata dopak bangsa ni. Sangganay pukah Jehovah marsahap marhide si Hosea, ninima hubani si Hosea. Laho maho buat mabam sada buru jalang, ase tubuh bam anak humbani buru jalangai. Ay say na inunuk naguri Indo marbakisi marbalik humbani Jehovah. Jadi nini Jehovah mahubani. Bahen magorani si Jezreel. Ay tokin nari mando luluhonon kuma daroh ni Jezreel. Hubani ginopar ni si Jehu. Anjaha protihonon kuma harajaun Israel. Boratan rumah mau ia anjaha itu buhkon masada boru. Dop ai iha tahun Jehovah mahubani. Bahen magorani silo ruhama. Nasohi na holongan. Ay seng holong be uhurhu bani ginopar ni Israel. Anjaha seng be maralakulakan uhurhu mangidah sidia.